Tatopoti madosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong, napungudo kami di jolom martangyang tuho. Nda ada mengasahon hati goran nami, na mengasahon asin ni roham na gudangido. Say asi maroham mi da sandop bangso nami. Sesa madosa nami salut na. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuhasan dosata. Para siroha jala perdegan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhita khobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita khobar tu akka hajahatota, songon asin roha ni ama-ama mida akka anakna, asin rohani Jahoba di akan namaka biari ibana. Asangapun madibatana digijang. Amin. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu jubilate sadarion, tarsurat di Yohanes 10, mamukasian ayat sada, 1 ayat 10, tajahama secara responsoria. Di ayat 10 rap hitanon majahasa. Natutu situtu do na hudoko tuhamu, manang ise na sobongot siapitu, lau tu bara ni biru-biru, na majakit siandalan na asing lau bongot, panako doi jala pamangus. Alay na bongot sian pitui, ido si paramahan biru-birui. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana jala dibege aka biru-birui do suarana, jala di jauh do aka biru-biruna di guar nabe, laho manogi hotsa tubalian. Ia dumi paruar side na di ibana, say di jola na sida ibana jalan. Gabi
aka biru-biru maibana, ai ditada do suarana. Alai, dang olo nasida mangihuton tuna asing, nama pors do nasida midai, ay dang ditada nasida suara nina asingi. Asa dihataun Yesus pe hatau pana odeng tuna sida, dang diboto nasida lapatan ni na didoknai tuna sida. Dungi didok Yesus mamuse tuna sida, na tutu situtu na hudoko tuhamuna, au dopit tuna tu biru-birui. Saluhut akan nang manjalwani au panakodoi jala pamangus, alai dang ditangihon aka biru-birui nasida. Au do pitui, paluaon do ganup na bongot sianau, na lao bongot jalar lao ruar maibana dapotan japalan rapak kita. Anggo panako kolaman koi maniati jalamangago do, umbain naro alai anggo au, asa adong hanguluan dinasida, pola marluglobi dinasida, umbahin naro. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hatani dibata, jalana umpeopsa, amin. Tahati-dakon maha porsiatai, songon na hinati-dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumpalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman atinubuhon ni si Maria, nagabigabian sianton di purbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, natumaon da bernit, di pauman silatus, namati terpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung tanom, namula mangolu di hari patuluhon, namanaik surgo, lau hudur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dusani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, mangumi alak na manguludot na mate, au porsia di tondi purbadia, jala adong sada huria na badia, huria topania hal Kristen akan abadia, do dia sandosa, do dia tai na mandok, mula mangulu sogot daging halak nong mate, do dia nguluan na surasuda. Amin.
Ors madita salutna. Oras. Tikting diuriata HKP Romangun, Minggu 30 April 2020. Doa khusus. Kenop Senin, Memuka 8 Mei 2020 pukul 10.07 WIB. Tim doa seksi zending, doa tim evangelis HKP Romangun, patupa doa khusus. Ruas ni uriata nama sihol ditangyakon asa mengisi formulir. Jalan pamasuk matu kotak naung pinarade di pintu masuk gereja. Partangyangan week. Kamis 4 Mei 2020 pukul 10 sia WIB. Week Kampung Abon. Dibagas ni keluarga Guntur Batubara Borutapea. Jalan Kusen Opat nomor 29 Kampung Ambon. Week Kayu Putih Kavling Polri. Dibagas ni keluarga Situa Nyonya Siregar R. Baru Marpaung, Jalan Kayu Putih Utara 4D, nomor 58 Kayu Putih. Parheheon Sekolah Minggu. Minggu Sedarion 10 April 2020 ima ibadah puncak parheheon di sekolah minggu di permingguan pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu puluh, dohot pukul 10 sia. Adong do lagu pujian sian sekolah minggu. Pemusik, song leader sian sekolah minggu. Simpul majahat tinting adong do panorangion sian seksi sekolah minggu. Pertanggiangan pelajar sidi rap dohot natoras. Senin Sadamei 2020 pukul 10 walu WIB. Maringanan di gereja Patupaundo pertanggiangan pelajar sidi reguler 2022-2020 rap dohot natoras. Uhut sosialisasi akka kegiatan pelajar sidi. Pinagido tu sude pelajar sidi rap dohot akka natoras. Asaro mandohoti pertanggian ini. Senam dohot ceramah lansia. Senin Sadamei 2020 pukul 8 pagi WIB Maringanan di Beperta Cibubur di Patupado senam dohot ceramah pembekalan lansia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Lansia HKP Romangun dodo berpartisipasi di senam dohot ceramai. Festival Paduan Suara Perempuan. Kamis 4 Mei 2020 pukul 10 WIB Maringanan di Sopomar Pikir di Patupado Festival Paduan Suara Perempuan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Paduan Suara Perempuan HKBP Romangun mandoti festivali. Tatangyaon maasa dinggan merdalan festivali bain sangap diguarni titu hatta. Amin. Pembekalan pangulan agok tiki perempuan dohot perdihuta di Pandita. Jumat 5 Mei 2020 pukul Pitu Tolupolu WIB Maringanan di Gedung Pertemuan Sudirman Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur di Patupado pembekalan tu akka Pandita Perempuan dohot akka Pardihutan di Pandita, Pandita Perempuan dohot Pardihutan di Pandita HKP Romangun diundang asa mandohoti pembekalani. Pandidion Nabadia Minggu 7 Mei 2020 di permingguan pukul 10 WIB. Patupaun ni huriata do pandidion nabadia tudak danak ruas naneng mambuan akka yanakonna manjalo pandidion nabadia asa Roma tu gereja lau mandaftar dohot marguru hari Jumat 5 Mei 2020 pukul 10.30 WIB. Jala dibuan surat pengantar sian sintua wik akte lahir dakdanak dohot kartu keluarga huria. Pertukaran pelayanan firman. Minggu 7 Mei 2020 Patupaundo pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Laus tapatupado papumuhon dana spontanitas lau mengurupi operasional kantor distrik marhite kotak na pinaradi di pintu masuk gereja. Pabor Haton Sintua Pensiun. Minggu 14 Mei 2020 pukul 10 WIB. Patupau ni uriata do Pabor Haton Situa Pensiun. Ima Situa Darna Borsianturi sian wik pisangan Gading Raya. Ala naung marumur 65 tahun. Aksi donor darah.
Minggu 14 Mei 2020 pukul sia wib maringanan di ruang Timotius dohot Lukas di Patupado aksi donor darah. Aka syarat dohot hato tuan boi madijaha di harotas tikting manang web HKBP Rawamangun. Festival Kur Antarwik. Hombar tu bulan musik HKBP Rawamangun bulan Oktober 2020, seksi musik Dewan Marturija HKBP Rawamangun, nang patupa Festival Kur Antarwik. Pinangido garup wik asa mangarade lau mendoti festivali. Informasi boy ma dihubungi si tua Paul Tambunan dot Sondang Pasaribu. Tikting nang marbagas. Tikting parjolo dot paduahon. Nang manjalo pasu-pasu par bogason ma Yakub Putra Hasibuan. Ruas ni HKBP Rawamangun wik Kelapa Gading. Anak ni amata Oto Hasibuan. Tubuh ni inata Normawati Bordamanik. Dot Orwana Jessica Mila Agnesia Bordamanik. Ruas ni HKBP Rawamangun wik Kelapa Gading. Bor ni amata Bambang Sutejo almarhum. Tubuh ni inata Jan Magdalena Becker. Parmasuan ni hari Jumat masuk-masukan hari Jumat 5 Mei 2020 pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tamana masuk parsari peon nasida gabe parsari peon nadenggan di tongga-tongga ta terlumobi di jolon di tuhata. Tambahan namar sahid. Nyonya situa W Marbun Bernenggolan wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Pelean dot akka udut ni bawa tajahama di harotas tikting nang pinaradi di urita di pasu-pasu di bata ma akka barita masa dot di berita masa dot ulaun akka sepatu-patu bahen sanggap di guarna. Songani ma tikting di uriata minggu saderion muliate. Horas dita salutna. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Rawamangun, Amang Inang Pendeta HKBP Rawamangun, Amang Inang Sintua Parhado HKBP Rawamangun, Amang Inang Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Yang kami kasihi anak sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, para pelayan sekolah minggu, terkhususnya guru sekolah minggu, pendamping pra remaja, seksi sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ikut beribadah. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat beribadah pada hari ini yang indah ini, bersekutu memuji nama Tuhan. Kami di sini sebagai seksi sekolah minggu datang menyapa seluruh jemaat dalam acara penutupan Parheon Sekolah Minggu tahun 2023. Jemaat yang terkasih, dengan kasih Tuhan, selama bulan April ini, Sekolah Minggu telah melaksanakan rangkaian acara Paskah dan Parheon Sekolah Minggu. Perayaan Parheon Sekolah Minggu tahun ini mengusung tema Kerjakan Keselamatanmu dari Filipi 2 ayat 12, yang juga menjadi tema tahun layanan HKBP. Adapun kegiatan-kegiatan Parheon Sekolah Minggu yang dilakukan tahun ini adalah 1. Acara jalan sehat dan seremoni pembukaan Parheon diikuti anak kelas 5 sampai kelas 9 pada tanggal 15 April 2023. 2. Kegiatan perlombaan-perlombaan untuk setiap tingkat kelas dari kelas pra-TK hingga pra-remaja, lomba foto keluarga, lomba bernyanyi solo, lomba talent show, lomba futsal, lomba tokoh Alkitab yang berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 22 April tahun 2023. Ketiga, pesta rohani anak dan pembagian hadiah juara Parheon yang dilakukan tanggal 29 April tahun 2023. 4. Dan puncaknya adalah hari ini ibadah Minggu Parheon Sekolah Minggu. Pada setiap jam ibadah, anak sekolah minggu akan membawakan persembahan pujian dan tarian yang merupakan ungkapan syukur anak-anak atas kasih dan keselamatan dari Tuhan. Amang Inang
dan anak-anak semua, kami seluruh pelayan sekolah minggu sangat bersuka cita dengan besarnya antusiasme dengan semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan Parheon tahun ini. Khususnya dalam pelayanan ibadah minggu hari ini, kami melibatkan kurang lebih 400 anak sekolah minggu, 60% dari keseluruhan anak sekolah minggu. Ini dan juga selaras dengan tahun layanan HKBP. Anak-anak sekolah minggu menjadi terbangkitkan semangatnya dan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya dengan cara semakin giat dalam mengikuti ibadah dan kegiatan sekolah minggu, semakin giat belajar di sekolah, semakin giat mengembangkan talenta yang dimilikinya sehingga anak-anak bisa menjadi terang bagi sekitarnya. Begitu juga untuk kita orang tua anak sekolah minggu, biarlah kita juga bisa semakin berkomitmen dan bersemangat dalam mendampingi, mendorong anak-anak kita untuk beribadah dan mengikuti kegiatan sekolah minggu, terutama di tengah-tengah tantangan dunia ini digital sekarang. Sangat penting untuk menanamkan iman Kristiani yang kuat pada anak-anak kita. Ada banyak sekali kegiatan sekolah minggu yang dapat diikuti anak-anak. Seperti sudah kita lihat pada video tayangan sebelumnya. Kegiatan hari ini kita dalam membaca Alkitab dan ayat Alkitab setiap minggunya ada ibadah dan pengajaran kelas atau fellowship. Lalu kita juga punya kegiatan ekstrakurikuler yang berguna mengasah talenta, kreativitas, dan sportivitas anak-anak. Kegiatan eskul, tagading, futsal, paduan suara, dan basket. Dan secara tahunan terdapat beberapa kegiatan yaitu Parheon, Paskah, Sekolah Alkitab liburan, kenaikan kelas, dan Natal. Semua kegiatan ini dipersiapkan dan dikemas pelayanan sekolah minggu agar anak-anak belajar mengenal firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anak. Di kesempatan kali ini kami juga hendak mengajak seluruh kaum muda Naposo Bulung untuk ikut bergabung menjadi guru sekolah minggu dan melayani anak-anak sekolah minggu kita yang saat ini berjumlah 750 anak. Dengan berakhirnya rangkaian Parheon Paskah dan Parheon tahun ini, kami seluruh pelayan sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk pelaksanaan acara ini, mulai dari Amang Inam Pendeta, Parhaladu, tim multimedia, tim musik, tim sound, orang tua anak sekolah minggu, dan seluruh jemaat gereja HKBP Rawamangun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang telah berpartisipasi serta menyampaikan selamat untuk anak-anak yang berhasil meraih juara. Dari hati terdalam, kami juga memohon maaf jika selama pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Akhir kata, selamat Parheon sekolah minggu. Hehe mas sekolah minggu AKBP Rawamangun. Horas, horas, horas.
puji ma Dewata, Nani yang nado puji Dewata, Dunga sesa dosami, malam doa kami. Puji ma Dewata, Nani yang nado puji Dewata. Tidak dengan ibasanai saya undungani rotusi paluai olopon Tuhani tidak dengan ibasanai. Kagama Tuhani, sai padalam matokong palitomi, lam jono harinai, sampu parut piloni. Kagama Tuhani, sai padalam matokong palitomi. Tapasadang arhata marta yang mahita. Dami ni batana sumurung sian saluhu naroha, pima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang haha anggi nang pinaribo pe saluhutna na tongon marminggu di bagasan mingguta manugoton hata ni debata nanaing sitangi honotta dohot naing ulah honotta diakka ganup ngelutta
Imana nenet sian pesalmen bidu 100 mamukka mai sian ayat sada sahat tu ayat napalimahon. Sonom mahata debata hujaha matu hita saluhutna. Ede hamulateon. Olopomma Jahoba ale sadok tanoon. Oleh hamuma Jahoba marhite hite lasni roha. Robe mahamu tujuluna marhite hite olop-olop. Boto hamumaun. Jahoba do debata ibana jumadion hita. Jala ibana napuna hita. Bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanai. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamulateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tuibana. Puji hamuma guarna. Ay pardinggan basa do Jahoba. Rodi saleleng nileleng na do. Asi nirohana. Jala marsuduk-suduk do hasitonganna. Di sido sahakna. Di hamak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pesaluhutna. Molo husukum majo hita. Hira-hira songonomma gajang ni umurta. Jalanong nga adong na lubisian 20 tahun. Hira-hira adong do tehak kadamang dainang sabukid de magado honot tate. Ede hasolomamu tehe. Manang salagu pe. Ate. Unang sampai 10 lagu pola, salagu pe. Ate. Manang adong do halaman do songonon. Adong do amang bukit deku nama cailo moro hakku mangidehon. Inna. Nor piga mei idok komba. Haleulan sa ayat. HP disada juduli. Misalnya Jahoba si parmahanau arong do opa ayat ni. Dange dia soloma guarni. Napas do ala mula hula berpuluh tahun nedehon ni. Molo pinoma ayat sadai ningok mai. Ida tak kamanginang. Jala hirim doroha. Siak kita namar minggu madogoton. Bolotuk perong nama bigi secara live streaming. Baik kodonya narong edia soloma munak kamanginang. Orang edia kunate ayat kadine tutui. Apalagi sita kona udah beguina. Boleh dihafal detongi. Ulusona udah logo boleh hafal matong. Ale mulai di nomor 10 puji hamu dangarong dihafali. Manang edina asing. Record doi, macam record. Jala boy do gudak ku bereng halak. Dia kasih silang di tanoman na. Adong disilang na ibuku dina. Ulo mara edia Soloman ni niamat to ni manangin atau mang namod dingon naroha. Jala itu nahot pakanak kon na. Apalagi talak batak bangso batak akaparid dia teh. Molo marid dia mang jago na do mang ali lagu rohani daong. Ido. Lapatan na lagu duniawi matong. Dangi. Bahasa pola songoni nidok tuhita salu nak kadamang dainang. Ala memang siane diot do hita boy laho marlas ni roha. Siap pare dionot do hita boy laho mablok kon holso ni rohatta. Nate. Nasorong do pola songon dari hita lapo di Jakarta. Ale molotuk perong si pata olo do kalaho hala marlapo mariddi. Dangi. Jadi pengalamanku di sada huria tiki korama
Ba dangolo na sida maridde diaha di gereja. Bolorok marpungo di gereja dangolo na sida. Ala baru piatu si hidu hita maridde di lapo inna. Bah, sotong gabi rumah teh naroha. Jadi aku boto konsep huta-huta roda dan konsep Jakarta on. Lami sitta tu aki lam jagur tong suarai. Lami dorguk sat dorguk lam melinging dutong. Jala nohobetna sa leleng-leleng nai mana mula tujabu las jam 3 mula tujawi bol mar minggui waju de mana ro. Nang pesipata kurang mudu mi mana. Bolo namang na mar minggon minetong. Apalagi arong idinay sulu kan, ang do si sahal ama, bolo sulu nay, au mamani takit or na do. Ima ba nakadamang dainang. Jadi panggiduan niya dihita salu na, babuluboy dang arok kata terlambat ya kamanginang, asa arong manya di hasolomat ta bukwid dia teh. Bolo suboy mar bahasa Batak, bapino mar kidung jemati. Dia mana boy memehonom mutak kana kombu, siapa redomi jalaima hati dak konommu kesaksianmu di tengah-tengah ninggulung. Pilih mak dia malam meni roham. Saru pada itu namar hatan di bata. Puasa pola ikom maridde halak. Jala molo dihita HKBP pola 7 hari maridde. Ngate, pola 7 hari, pertanyaan 5 hari. Asing do pihak kakurdo kana asing. Dange. Puasa songoni gudang na hita maridde. Ala memang edion sada ungkapalas ni rohana macai buludo. Edion gabe sada bagian siang ngolu di jolma nama dokon roha mauli atena sida tu di bata. Nata pe halak batak bakol si pata mantok mauli ate halak batak dang sudenyan alai bakol do. Tapar roha oma molong tale tu halak molo hira-hira nauti dui sengau songna bakol di mana medokon. Ayoddo mar pesta mahamu. Lau mahamu tu gedung. Ilya mas souvenirna. Mole rohamu souvenirna belga. Jago. Kolangila souvenirna oddo percuma namora. Torinda do. Itu dah. Oddo kipas do blok komon inna musek. Habis saya boto kamu damang daya nak kamu pirang kamar pesta, satu kata mau pada di pesta di Jakarta. Si pata hari HP olo suduk. Nggak kamu namar pesta be, akan nomor pesta be di son. Stres doh kamu mengadu pesta di Jakarta. Dak song itu ton. Bapak mangoliau ina anak kota ma, adik sadia emang sebulan naik. Dak pola ngisi persiapan gedung. Atau emak di alamani main, dah selesai do. Hudulisi, martikar. Jadi bolo marpesta mu dutan, una pakai kamu sarung muna harga 25 juta, idang karung muna nih. Martikar non sih. Sotung base roham muna sih. Ala boha memang. Ala memang di bagasan ngolu zolma. Bakol situ tuh. Mau lihat ada, dang karung pola songoni. Takku boto salamat doka wakamanginang. Gudang dora akka souvenir di jamu muna na star pakai muna. Ali lumur hamu nama nipan-nipan. Saru pada bolojol malatu hotel, dang ulu rugi. Do sabun na pe nageleng-geleng isipan ibuan. Ate. Hape nang ipakai. Ali pabora-bora tasman noni di pesawat. Hidudu sude, opatari mane hotelon, hidudu sude. Alangay bo di mana sabun na sa jabunat to. Ate. Sayang. Mangalit tu pangerupi muda pedang ulo kamu. Alat orang mangingot tamu. Besa sabor ngin 800.000. Hape pinomakmon. Dok sandal nih pele TPC bonong muna doi. Ya. Dang ulo rugi. Ngiru. Saru pare bolong mar pesta. Dang makamu tope dang makamu terlebet. Amplop muna pe 100.000 ya di amplop iya rugi 20.000 nama. Tang mangan iba saya kepengi tumangon dan lakon di sungur mama kepedang ini narutong. Rasa syukur, rasa terima kasih ini selalu mendorong kita untuk selalu berbuat baik dalam hidup kita. Jadi
holan halak najo jodoh madok moliate, ulu marpabahenan. Itu, bolo bangso na holi dang adongnya, apalagi si gotil monis dang adongnya. Ate. Holan halak najo jodoh madok moliate do. Hanya orang yang selalu bersyukur di bagasang ngoluna. Naulu do. Dak nak ko di kojuju imana mengalu dang. Naulu. Patu pau nak kada dingga dingoluna. Coba ma, ala buha. Ala di bagasan haroha moliate unido pikiran na positif na dinggan. Kalau ndak pernah orang bersyukur terlalu pikirannya negatif. Dang adongi. Akan nama dok moliate selalu pikiran na positif di ngoluna. Molo di halak Amerikon idok komon Thanksgiving Day. Ate. Thanksgiving Day, hari ucapan syukur. Jadi sa di hari mahamu kamangin ang madok moliate, babu dua lusta ganutik kiamang. Dangi. Ipe mamerek pertabu ni lopat do. Madok moliate itu dah. Saro pada orok tangin ni tayang ni benajulu. Mola palaikan asin alahami pertopi nila do deke tak pala gajang tayang na tutue. Ale bolo manuk sampai mebia di bayar kuting deno. Ale gajang na. Tapi pitiba bolang musik binereng hok dope pipi mebia musik bolang musik. Asa di hari dengan langon naro. Ate. Songo na gajang. Itu. Mula di hala Amerika Serikat setiap tahun di Bolososalau di setiap bulan November ibakalah hidup Thanksgiving Day, hari ucapan syukur nasida dengan tanda mengalang kalkun. Manuk nabelgi. Imata delas ni rohana. Mula di Indonesia lang dope. Ngate. Manangi sepe bangsona ba ipara di matongi songon tada mulate ngai pasu-pasu di batahi ta. Itu kan? Molo hita raong, arang nya dihuriat taguarna pesta gotilon. Ngagurang ginotil nileopiotik. Ate. Arang deh. Jadi memang luar biasa do, molo di bagasang ngoluton, saya taingot akka pasu-pasu di bata. Gitu. Dia mulu taingot pasu-pasu di bata. Baboy matok kita marleo silionon, ate. Boleh dok konatongi sidur na penahan gabi na niulam matong. Madok moliate dengan penuh rasa ucapan syukur. Jala dan mamereng pertikian dan marsangga-sangga tidak hanya berketepatan. Las roham, arsa roham, komadok moliate do tu debata. Harus bersyukur. Jala bulu boy kumaride. Di rumah tangga pesong itu, di rumah tangga pesong itu, molo songon namar bete natai lo ibu amat tai bukit di mari dia menjadi tamak asa songon nabor no rohami, itu dah, mau nanya lo, odosa dan nang patorangon di part pesalmen, ketika firman Tuhan Mazmur ini mengajak kita. Lahomat dokon roha moliate bahkan dokon nakaning ngolo pemajahoba dakkolak kita sudah namar hosa ikom memuji debata dakkolang jolmai hape enang memuji debata sudah nati nopanai suasuanan akapahapahanan burung-burung di udara ikan-ikan di laut dan sebagainya sudah nati nopana memuji debata merhiti boha merhiti hobar toka ngulu nabi marhite hobar tuak kana jina di hon nabe jala tak kasih tutudon di pasa tu hita boharo sa sitong na asabu hita laho paride makana kamanginang sipata ulu do keteter terlap ahro banghuton akka song liderta manghuton akka ruas maridiate bolo dita song onido na maridio lu jadi bemaridi manangi dia apa dita lu jaro. Ay memang alay hutton na jolo, ay guru jedik namin na jolo, may desong ngonon. Kan? Song dita na diyahay kan? Na di hamatiani kan?
Bolo maridde hita lam lebe lam lungu lagu lam las roha. Habeta songoni di so di bukit dion. Unang matangi sonina. Tori tarik matto. Hol soni roha belum ngadungi memang tong. Di patas tangis semua gorni. Habeta songoni bukit dion. Di nahatok pe lebet marulu po lup todiki ima bolo dihita Jakarta ale boleh tan marulu jolo holso itu mana marulu po lup todiki na lam liling lam mol medyo lam mendaki lam mol memdakiun tang sahak betong holang sa idaki betu-betu ko mana ala boha dang diojar di rohana. Jadi hirim rohaku na minggu madogotoro minggu di bagasa manokoto nakang maridde marite na diojar ni rohana ma. Tortari do halak na diojar ni rohana maridde do naholan maridde buti. Tabereng ma. Ang do halak romar minggu dang adong minar buhinai ro golep mula golep. Ate. Hape dina luar biasa. Gudang dui upar roh do sia non salanggatan dari pamu. Dari do hamu sudison. Hudul mo apalagi pukul onom pukul mo hodok apalagi kena tua-tua teh ngadungo jam tolu ngadungo halahon mari di jam 4 rotu jabon tu gereja jam 5 dia mah pertabun halahon di somar minggu bolo pas dang tebun berjemita turmudu metok halahon arang buhi metong mulai jam tolu kan segar bana mingguin nah idotong idokon Hape lah susi depan mudum netong. Tebung saya ada sini gereja dangi. Daung. Ikut di ler rohana, ikut madok moleati baru tu debata. Jalan mata kasih tu di ya raut tu kita. Bolo ser rohai luar biasa dominarna. Ando tong holang hudul. Darong no ekspresi hudul, jongjong, hudul, jongjong. Lasit deni paru KKM penaking jago mana songon na hiba penaking kurnyamon dang arong ekspresina songon di mana ngiber dang arong ngiber butin toy mah padokoni masih share na buti dang arong habe lu jahi taro tu bagas jaroon taleo tikita telo nari arita habe dang arong maripola di bagas ngolutta coba Bapak Ibu. Makanya tadi firman Tuhan hari ini berbicara di minggu jubilate di hita di tengah-tengah ningolutta olopomma. Maddo mauliate maho manotong maho tu debata ala agok asini rohana. Jadi karena kasih setianya dan pemeliharaannya lah orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus ikon maddo mauliate. Ini doa. Segajang do umurnya ka namari di puji-pujian. Tabereng ma. Akahalak namaridde di bagasan di puji-pujian. Bah gajang domurna. Alai boto mana itade mana dirina. Alai boto mana debatado nama no pahita. Malo madok puji-pujian kita di Portibion los do ma puji-pujian tah dua di Banua Gijang. Amin. Itu. Jadi duit ditamang inang. Kelas tur hatta. Iko bodo hita mamereng terus di bagasat dirita. Holang edion nama songot tadda dalan laho ita marjamita marhite pakatid dakonon dingoluta. Jadi tahingot do alam yang ilok pendekaning ala ibana Jehovah do najumadi hon hita. Dia yang punya kita. Jalan najumadihon di bagasang nguluton ala memang ibana bertanggung jawab di suding nguluta. Imana debatan ini yang mangulu, doh debata, tidak mati. Jadi itu pahita. Ali panoponod dan songo percetakan ate. Boleh dok percetakan isi di luar tanggung jawab percetakan dan songo ni. Itu pahita marhite bertanggung jawab di mana mangalih nak kaden gading guluta. Panoponom mana macelas roha. Jadi hamupe akadamang dainang, may kamu tong akede to kana komuna. Memeh kamu aked dia ma nabui hasoloman di roh nasida. Gitu kan? Jadi bolo di Jakarta CCA, bolo parheo di Jakarta ba gudangan olahraga nama. Tak be
kuis cepat cerdas cermat buku de manang kidung jemaat. Tak ya, piga hari mau bering parheo di Jakarta di piga gereja naudalani, jarang do. Holang futsal, marbola, tari-tarian. Hali bolo akainan no parheon manang arong parhe aka perlombaan, ikono 70. Unang mamang, inna. Harak kinata mabir ate. Mabir atong molo mabain aka tim penjurian ni alak Batak. Kalai alak Batak mesti juri na. Ate. Na ulil tong peserta roh 70. Salah nih na tu juri yodam. Makana mabir juri mabai jur perlombabe. Itu bola Batak apalagi jurina sama-sama di acugari ngadeng gana som berjemita pas majuri ni lagu bau lu odang mena paditai. Salah di. Tang boy songoni na musik. Hape juri tidak boleh diganggu gugat dangi. Itu. Ime na makana biar jol mama bain sonari akka perlu songoni sotung buti. Na paduahon idok ko nakaring bahasa hita mamuji debata. Kenapa kita menguluput debata bahasa hita untuk mulai tutur debata. Allah dengan di bahasa anak. Tuhan itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah memang berjunai. Molo akka jolma merdika-dikar pe berjuna kan? Aung dope di balik nyakka berjunai sesuatu nasi beton. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ayo kon, Yesusku. Itu burjuni Tuhan. Itu burjuni Tuhan. Ise mahita kadamang dainang na torus maingot habur juatta pasti doi. Jala tengok tingok do habur juatta. Hape nang tabo to. Set debataro balos ni. Itu. Jala boydo alani adong akka holso di roha alani adong akka parukilon dangolo hita laho mamuji debata. Dangolo hita. Tidak mau kita memuji Allah dalam hidup kita. Ketika kita memiliki banyak pergumulan hidup dan kekhawatiran dalam hidup ini. Dan ulu tak puji bana. Hape nak kinok ko dison, di ayat na batuluhon, ibadah na punahita jala bahay bangsona, doh biru-biru na pinarmahanna. Hita ma biru-biru nai. Hidu jami tata di baga saminggu pertanyaan saminggu. Ita do biru-biru na ibadah do pitui na mangalok kang luot di hita. Bolo hita daom. Bodoh hita madokon sada sisi hita sebagai penolong, tetapi satu sisi kita juga sebagai perampok dalam hidup ini. Bodoh hita seolah-olah tahu rupi. HP babodu ti songol litta. Kalita song itu pangocok terus sape bosur nungi dung bosur dia di mana nungi madebu memang los mate. Bodoh song ninggulun di Solomon. Sahira na berengo di mana burju. HP gabi mana lihuk kita di tengah-tengah ningguluna. Allah itu tidak seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengatakan Tuhan itu baik, tapi kebaikannya itu tidak pernah kita perlihatkan dalam diri kita masing-masing. Mabiar raus ada tikit tersita na delon nain. Itu dah. Mungkin dengar tam nasini tak nasing. Boy do halak. Go di hamoraon, tapi minus di hajol mau. Minus dalam arti buha, dang nasong keleng na. Alin nga dong keleng naon nagabi songon ibana. Gulang di Jakarta songon ni, hamoraon na toras na luar biasa do. Berbudle songon aiki. Alin ang gusada anak kon na nakasya, setiap yak kamangina. Bisa.
Allah itu bijak, Allah itu benar-benar adil dalam sikap diri kita. Oh lemah kita mengapi natong tu jolma, tahe. Boleh banyak molo hayang nibo gok, ali geleng nibo mengapi meta tu geleng ni halakan. Sarong arta na tutuana, apa anak konna jago-jago sude. Malau-malau sude, HP sarong. Makanya Bapak Ibu, tanya kok geleng mo terus. Pasu-pasu anak kamu, panuparmu. Dah, asal terpasu-pasu mana? Kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita cara supaya kita benar-benar menjadikan dia sebagai gembala kita yang baik. Songon di mana parmahati hita bahkan aku nak kaning parmahani pangoluhod do dang las pamatehon. Bau tadok kope hita parmaha di tengah-tengah keluarga ta ikor roha pangoluhod do rohata dang roha pamatehon. Harus menjadi orang-orang yang memiliki berkat bagi banyak orang. Dang gabe laos pamatehon di tengah-tengahnya kanguluta. Jalai dok konak yang naron di salilingna. Selama-lamanya kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Alani hamok kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe. Ahama nang dohon turpuk tadi kita di bahasa tikyo. Jalai dok konak kaning satu hal na parjul sahali. Pardega basa do jahuba ro di saliling-liling na ro asini rohana marsudut-sudut. Marsudut-sudut do asini rohana. Selalu turun-temurun, tidak akan pernah berhenti kasihnya kepada kita. Dangadong di halak Batak istilah 7 turunan. Ate. Hamoron di mana 7 turunan do. HP kete Batak kok turunin ke 8 danong bedihoi. Ay bahasa, yo pukku do bana jolo do ba jago do soron. Ay bahasa mamora ho imada keturunan ke 8 do hamin. HP di halak Batak marang do nomor. Etong man nomor 3 ho di margam sampai sedari ho di pasu-pasu di Batado ho. Sudukmu di margam bapiga ho mau sesudut. HP senda jolo Allah telah memberkati bangsa itu berjalan keluar ke negeri tanah Kanaan mulai senda jolo 40 tahun bahkan sudah ribuan tahun. Bahkan istilah bersudut-suduton boleh secara logika 40.000 tahun naik pas-pasu di bata kita. Mulai secara logika ta, alai secara haporsiota, dang marna saya, dang marna sudah. Pasu-pasu tibana. Oma damang daina. Jadi kucumulu do hatan di bata suetonomu tak kapino parmu asa maritan de hatan di batai terpasu-pasu nguluna. Onak pitorjolo hartai juga lewat tuntuna sida. Firman Tuhan, hatan di bata do, edei julek kamu tuna sida. Lam di ngotibana ma, arong di mana hamoraur, haring mana hagabeon, awang mana hapistaran, ale jumulo ma lulu hamu harajon de bata, do tati goranna, dong kita bahnon nama koding tamu, mamemehon meregenerasikan firman Tuhan, puji-puji itu kapinopar itu sangat luar biasa. Las turata di sakana mangdainang, jala ikut bertahan do. Di bagasang ngolu dia kajolma, di bagasang ngolu dia kahita saluna. Ikut bertahan masuk ke cita las ni rohai. Ikut minar buhitai, pardo pahatai. Om magwarne dokon inner beauty magwarnyon. Nang pewirong amatai, ali senyumnya begak yojar sabega tong. Dangalan skincare. Dangat tong. Dangalan hilung skincare. Ay molo na jolo kan, molo hurang minar boy ini amatai nata, na orang manga doraho bah, orang gizi doho, songon asing bohim, songon nagulap, sonarang be, ada bas skincare mi bah, indalot. Dan orang gizi betul. Tapi orang mah, alai molarong dan yojar sebagas, tertari dari, mula no segereja no terlas dorani, waras bah, waras. Selalulah senyum, walaupun kadang-kadang hati kita terluka, ya. Ya roh hitama bege pilih dancing in the rain. Dancing in the rain. Jadi saya Filimon, menarilah di antara hujan. Mau lo tangis siba di bagasan udan naro. Udan ini dolas mengapus ilulu di bayi. Dak bereng jol mana bereng jol mana bereng gimana tangis. Kosong di dong nguluin alak jolma akahita.
Tang stok-stokin asal Jepang. Eda curhat coba. Lae curhat coba. Ayah saya mau teh. Do ba mi teh. Natong. Unak kolang ubay hatay. Ay si patos song di do. Lamu ubay hatay. Lamar pikir ba. Ay mangulup yaw sugut. Nah. Hidup kita seperti itu. Kadang-kadang walaupun hati kita itu rontok karena banyak pergumulan. Ale holang bereng jolma kita senyum. Teng boto jolmai. Tang pola. Unak pola boto jolma sudi holsom. Pasa madalam butuh jauh bajalah hapo. Aseba na paturehon. Ido. Hapo si bana. Unak tu jolma anu rara anon. Ipa masuk anak kutu Facebook ko. Iban anak ko gabe status nanon. Ada lo temanku curhatin. Tahu. Tu dia batado. Lau si meddet demi. Ate. Lau si meddet demi. Tiba nama homa porus. Asa ipature ngolutta. Jala holang itu. Holang senyumpe ho. Ngatabba imunmu. Imun kita itu perlu. Dan imun holang rumah sakiti. Alai edde puji-puji nope namare de pehita nga imunon. Dia madene roham. Tabo di lalaho manang po rohani pe sonar narong sonarion. Soang pe bukit de manang dia pe. Holangi pe dioko tabba imunmu. Tabba kekebalan ni haporsyamu. Itu. Tak boleh kau misalnya bajulu, babo dengan rumah jahatan ni bata. Tetapi ketika kita terus menerus, lalu kita akan berbahagia. Napa dua huna perpudak kada mang dainang. Diajak kita di bagasan minggu sadarion, minggu jubilate, laus parion sekolah minggu di kita. Bagaimana kita selalu setia atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hasetiota lahu bamuji debata di tengah-tengah yang kangolutta, jale manotong asini rohana dia bagasan ngulutta. Kasih setianya yang luar biasa. Selalu berbahagia. Boleh dok kejolma bahagia itu sederhana, benar. Tak boleh kalau mengeluli itu dia. Bahagia itu sederhana. Holang manor lape penok kamu di juluan, mekelekel kamu nggak bahagia warni. Itu dah. Itu. Holang pajuk pengpiak kanomin non di son nggak bahagia. Pajuk pengakalan siaisan nggak bahagia ya teh. Tak boleh kalau nongki-nongki zaman sonarion, apalagi kena tua-tua. Nggak mau rabe, ide ta nongki-nongki, bah, ngapi 25 tahun umurnya dah. Hidup hebat ni akahon, interneton, bahasa-bahasa luar biasa don. Nongki-nongki tidak, ima dah, pesat jeda roper notusidain, luar biasa. Alai membalas ni rohadi, najolo holang manggadong pejolma, aman tapi, nggak bahagia. Jadi kok kita udah menciptakan kebahagiaan tersendiri ala boha. Ala memang tadok mulai atau tu debata. Selenai sotong lupa kita martangiak. Ate. Sotong lupa martangiak tu debata. Lau memujibana. Sude narapot tahun ala asidot holong ni rohana do. Dangalan ni gugutta. Ate dangalan ni gugutta. Unang roh partikian haduan Piterohi tamat doko Tuhan ini baru Tuhan. Tidak. Jangan sebelum terlambat semuanya. Lalu kita katakan sesuatu dalam hidup kita. Tidak. Ada orang so terlambat berengolut tahun. Tahu lupa memana. Tadok roha mau lihat itu debata. Di tengah-tengah ingolutta. Hanya orang yang selalu tahu diri. Itulah orang yang mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin martanya. Mula tema rohanami di Tuhan di bagasan minggu nami manuguton. Kupakilalah kami do dengan di basam na manotong di bagasan gulu nami mamuka sian siete hok kami tubuh kami tuh sianganon sahat ro di hatuon nami dilako di kami gajang ni umur ro tuh hasangoluan nak pesipata mamulu sakka hamaloni sipata mamulu sakka persahiton ni perdagingon nami sipata go nya kapikiran ni ngulu nami alai tung somat cohok doa sini rohami Tuhan jalaido hulupok kami jalaido wala cok kami marhite kai de puji-pujian nami tuh belutung pesoboy hami Tuhan mangit dehuni siapa mangan nami alai siapa bahenan nami ma Tuhan boloboh bak kami akan adeng gading ngulu nami on agabe ede puji-pujian mai tu wali Tuhan. Dangik komar suara na uli kami.
dang iko pola sape luja hami mat suarahon marite suara nami. Alai no porlu molo nungah patu pahami akka ngulu na denggan. Dakkolang tu diri nami alai tu akka dongan nami pe. Tadda pamujon nami mo Tuhan. Tadda namar jubilati rohami marulupulu hami alagok asi dot holong ni roham. Ale Jehovah sotong macohot asini roham di hami. Unang macohot asini roham. Terus mai molo di patupaho jala merit di hami di Portibion. Gobaran ni barbanua gijang mamusek boy hai musek merit di dohotol di banua gijang. Rab dohotakka surusuan ini. Halai itu tu tidak kau di hami partikian kesempatan mangulu di Portibion. Naing matuhan gok pamuji yang ngulu namion. Unang alani akka gudang ni akka parukilon nami, akka sitanon nami sudah nahami Tuhan mamujiho. Alai todimma mangajara-jari hami. Todimma mangalehot di hami gugu. Asa edde puji-pujian nami ma. Gabe sada jamita na mangului patidak kenonon nami. Songo padongan yomu di hami. Lausi mau sorok kami tuh. Pasu-pasu maka manami nanami. Gajang umur mana si dabi. Jala hahi paso marilamu Tuhan. Nang tuak kapino parna pe. Ho matotong Tuhan nama ramoti. Dotakka arta sinadongan nasi dan pinasami Tuhan. Saya totong Tuhan di pasak nasida tuh ho madhidak kata yang nasida. Paingo takkarwas ni uriam. Unang adong na mangijak ko dirina alasin adong anak. Ay boy do satokin mago bay nomu Tuhan bolomon roham. Alai pasere marohanami lomat dok sude na hujalohami. Ala asi dot holong roham. Jalapatu dohami Tuhan madok mole ati tuh. Ali Jehovah di batama nami. Ho matotong nama masuk kadat danak nami. Sudut regenerasi na baru di Huriam khusus na HKBP Rawamangun. Tina parheheon sekolah minggu akanak do boru ni Huriam di bagasa sadarion. Generasi penerus ni Huriam HKBP do bangso Batak. Las rohanami Tuhan bangga rohami songo bangso Batak kami. Jabang garo hami Tuhan, anggia makaya nakon nami ope. Boy mangusung negara nami Tuhan majuon. Marhite marga Batak nang pinasa mi tok nakon nami bi. Jala boy nasida gabi generasi penerus na dinggan. Molo say maridde na torasna gabi ido dalan mamaso-maso akka anak konna akka dipuji-pujian roha mole ate di pasak nasida tuh. Pasu-pasu makan nakon namion, ibu-ibu magodang. Daw siya nakaparsahi to. Roha bisuk nakapistara tu nasida. Da kaparsikolan nasida be. Sude akaya nakon niya manami na nami. Nangakapahopun nito tu nami. Boy matotong nasida gayo si palas roha. Diadopan na toras na. Tarlumubi tu huali Tuhan. Dinggama ulawan parehon nami sa daryon. Asa sudah marulup-ulup, sudah makalasod dengan dibasami nang pinasami di hami. Ale Tuhan paso-paso nang akarwas ni Huriam na dibagasan parsahiton. Amang bahader tabunan, ohana boruh tajulu, Maria wasiska, situa Godwill Syaturi, nyonya situa MT Pasaribu bor Manalu, nyonya situa W Marbon bor Nenggolan, Minar boru tobing Jeffrey Stores. Rita Bursilain, Gabi Malau, doh tak kadongan nami, akarwas di Huriam na suagorak kami, natongopeak di bagasa rumah sakit, booking nga torus, amenahon sahit nasida, diakka berbagai rumah sakit, nang pemulihan diakka bagas nasida. Ali Tuhan, seleo gogo di nasida, laho mangaya kapar saitoni, marite haporsion na natugu. Asa marhite haporsion na Tuhan, tabay gogo dinasida pos ni roha pakirimon. Asa unang madele ng tod dinasida Tuhan na mamuchiho. Alay boleh tiga ko dinasida hai pason, say sulukot tod demi. Asa di boton nasida be madok mole ate Tuhan.
Hali Tuhan martanya kami di acara nyaka parupuan. Nama dohoti festival parupuan sedistrik Kuriam HKBP Rawamangun di tanggal 4 Mei. Seleo madiakai nanamion suara napita. Mangidion akan dipuji-pujian nasida. Kebe tahu hasangapod di guarmo. Jelas totong di pasak nasida nadumenggan. Sianak kanong ginuron nasida naselaon. Pasu-pasu matotong Tuhan akka ulaun di tonga-tonga ni huriam saminggon. Marita katiting naong hujahami. Anggia totong Tuhan boy mardala dohod denggan. Mamuka siyang marsugut satu hari Sabtu neng roon. Asa sude saluhut na Tuhan marguru tulomoni roham. Jala sudei naing kabesada hati dakonon nami mamuji pasangapon guarmuna bedi. Marsangak maguarmo oleh Tuhan maritanakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuhan. Amin. Mari demahita huhut papungu peliata. Asini rohamu puji Allah marubusang di paria sorohamu gabe sorang lamuang ingananmu rohanami kodimi mangoi pakedohan nalunami gabe Jongjong mahita te doma ayak sada. Asini rohamu puji Allah manubusang di paia sorohaku gabe sorangan uang ingananmu rohanami tonimi mangoi
Totangnya koma peliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang horo haroroan di salut sileo leon na dinggan do nasa uli basa nama ulutus. Upasatay masyan dan dilhon mitu hami pilihan nami tuho. Sejauh magiabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa para syak kami pilenon. Patimbulhon harajamu di tengah-tengah ni huriam doho di portibio. Buhai marohanami marhite hiti todim. Asalam tadahami gurang ni silo lehom mitu hami. Asalam girgir hai madok maule ate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehom mitu miro di pamataku. Osado Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajommu. Say saut malomoni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gitu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Mulak bahamu di basad dame, jalohamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Isodakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Idopakot Tuhan di bata mabohina tuho. Jala pasaor homma, damena tutodim. Ia mo kadamang dainang, haanggi pinaribo, perminggu tapukolonom nungasun, hami padita, paragedda, pewarta, persembahan, penerima tamu, akapar musik, do song leader, do ultimate medokon, selamat pareheon sekolah minggu, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Puji-ma Devata, Nani ay malu puji Devata, Nungase sarosami, maludo drohami. Puji-ma Devata, Nani ay malu puji Devata. Olopon Tuhanin, hati kakon dengan ibasarai, saya rahondongani, rotusi paluai. Olopon Tuhanin,
kami